Jadi dia mau pergol pergosi, bukan menginginkan, bukan mauli, nunga dito pa hinebata, mulusta sa luhut na, alani baik kamu mah godang mula-mulai. Mulai tema dia mata pagkakas pasir, na umar mahani, manupahi do umar mudu-mudu nuluta. Na isokon nami mamata di bata, anak na Tuhan Yesus Kristus doto di Purbadia, to pergol pergosi nami, baik kamu mah godang soba-sobay. Sonari naing mangadiat mahami asa alanong liat panggabiak parhorasan tuhami saluhutna jala tangiang do pangiduan nang di ruas ni tuhata asa liat panggabian nang parhorasan nasian tuhata baik kamu mah godang liat-liati.
di memenihod diri di huriya di Tuhan ta soalani na mga luli pamumuan alay ng pinilihong muna diri muna dalawas alanilo hamo kamanginan patupahin maulaw ni Tuhan ta marhite pestata sa daryo pasborohan namin mga di para dihamo siyan bagasta puro-puro muna laho mga lupa-lubi paralado ni Tuhan ta asa sila pigada manujalo muna pasu-pasu siya Tuhan di bata atong dihamo pargol-pargol sinami alanin Roma akaruas na magkaholo ni parhaladuna laho mga lupa-lubi patuduhon balga ni Roha dong malatin ni Roha di bata pantinggang basay atong bay kamuma ete Jesus do ane-anek ko ala ane-ane ni bata do hami salud kaya kaya mo Pindah siapa?
pakilalaan namin ang kamanginan, tobus do namang arate ya deh. Tobus namang kupangi. Jadi ano pala mabiar gitu panitia deh. Wala puta terdekat nih, saya ditortor nggak terdapat be target deh. Lain to. Ito lo bilang-bilang nih. Nabalagi ube yang amang inat situ na pensius. Gulang ube ko lagi na kanin damo na natin. Wala tayo mo, kamangina. Jangan na po bentar target. Dati. Kalau saya ditortor ube. Nabalagi menonton betul na ya deh. Ada yang maju saya panggil aku ate, lupa lah kanin madok ko. Ano? Di penghujung ini tortor. Ano? Sebelum surprise. Tanda nila skiro hatta ano tapator turmajo anak kota remaja silakan dengan niate. Alang ada aku bentuk target. Kecuali kalau yang dapat tiap katong-katong bulu-bulu batate. Ada yang apa ada akan yang jelas. Ada yang nopi nasida dia sama arah dia no kita tok na perbu. Olah tema dia mau pargol sih. Dia jauh kamu mamalu kodang dihami. Kalau ni sasahat ma pasu-pasu di debata tu hita saluhna jala tio-tio manang angka pasaria kalau ni pargol pargosi ma kodang hasahatan las padu muhamu ma tu si tio-tio.